po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Supersticks Office. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Kapaborito, manamos kila! Alas 7 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw ang gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas tan Maninisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-8-8 na mag-8-8 pa. Early in the morning. Limaran minutos kasumpalan na alas 7 ada kabwasan ipaparong taltila sa programa na Early in the Morning. Maabig kabwasan ada balang sinansakay pinablin dumiringal, naimbag nga agsapa, naimbag nga bigat, kada kayo amin apo,
Nadumdumngag ti daytoy nga programa tayo sapay kuma ket adda kayo iti nasyaat nga kasasaad tapta nga aldaw. Sa 21 iti bulan ti Hulyo. Aray manuna niran impormasyon na balita sayan na programa tayo. Walay ipapalapag na sa Department of Public Works and Highways. Nilira saray nagawan na bidding saray projects iran unggundan. Oho. Wala rata na ya projects natan. Ipupus dala tate gagimira. Antura rata niya projects na ani ipalapag tayo raratan. Likewise, walamot kuno so nagawan Suda State of the Division Address mangipalapag na satay 100 days vision of integrity and transparency. So, kabyangan na School Division Superintendent Officer in Charge, Dr. Marciano Soriano. 100 days at the helm of DepEd Dagupan City. Anto kasi atate gagimira ay rarayay ipalapag to. Sa ipapalapag to, accountability, transparency, and continuous progress define our path forward. At sa iya aron to ni Jai, at yan biltura kuno'y major accomplishments, strategic policy, directions, and structural milestone accomplished over the 100 last days, setting an even higher benchmark for instructional supervision, personnel welfare, and governance across at Dagupan schools. Nagawatan na buwas July 22. Ditan at Estadia Hall number 3. Wow. Singa first time ko na narungel irarayan unya. Ya say kabyangan na say Senior Odino School Division na Superintendent at mangideliver mat na satay Suda. Suda. Pero anto kasi kung damat say kwantong tampo wala tampo suwa nan react. Good morning idol. Anto kasi so accomplishment tun ipalastog. Limarala so ang isubmit na grievance letter da ad Regional Director Estrella Carreño. Is that an accomplishment of a superintendent? For the first time in so many superintendent, siya lang ang nireklamo. Nasa record yan. Oy,
maganda ito mangala pa na kopya na sararatay letter na sarayay grievances limara kunurarata niya tampol complainant complainant against the leadership of the officer in charge. Oh, I see. Oh, I see. Wala manayalay limaran na letter of complaint na saratay grievances against the SDO. Mangalak na kupyat sa tanta na idalat tayutan, pinablimiran na dumaringal. Piano ipakabat tayo dya sayan na programa tayo no anturaratan ay letter of grievances or complaint against the officer in charge. Tayo, may premise code sa may bunagiran na agaw, nilira sa may agawalantin na palaro. Walay agaway, palaro. Palarong pambansa. Ditan Agusan del Sur na May 19 to 30, 2026. Ya amay akala na saratay medals. Ya agdararaya sinusuportaan nan sikaraso akipartisipa satan ya abitlan na palaro. Makapoy supanangan. Makapoy iray asikaso, panagasikaso na saya kabyangan, na saya division at sararatay atleta tayo. Pero nun akalalara na say medal, oy, kinabat dalara, si karay manunaan, ya miuuraka o dino mililitrato, ya wadta na tatay gagimiran singa balbalag ni tulong da sararayan na atleta at angga pumat manaya suntalan malaknaban iya suporta say makapalit at sayang impatawag na ni rarata niya atleta at opisina kwanda na division tan initdan ira na nilasos sanlasos say kwam ko at masyur-syurti rarata niya atleta tawalay 100,000 da kung gut ande sanlasos pesos kwan nasamay ating mismo na abitlan atleta ya aya at datin opisyal na baloy. Imagine nyo ito na makapainsulto mo tawa singa awang kwarta na apo ajay opisyal na baloy. Kantabay tayo ada technical side si Jael Franz Kayabyab. Piayos mo pa ay live streaming tada sayay cellphone taay amigon Jael tapyan na nang nantare manre-react. Araramay abit lalay kangarananda nun ni man programa ay programa na maabig kabuwasan na Pangasinan siguro timut lara bitlaan takulang tayo oras sarayan na pangilugay tajab ka karakul na sararatay issues ya sising batun tayo saya na programa pakaasulan na aral aliwan na pandural. Okay.
Amay kabiyangan na Department of Public Works and Highways. Wala ray proyekto yaaya at ipabid at saraya na kaplusan. Ano lang, Engineer Jael Kayabyab, yung ng DPWH. Para sa raramay interesadura ya contractors, pampublikong paalala, pinapabatid sa lahat ng mga inaasahang kalahok sa bidding at mga observer na ang pagsusumiti at pagbubukas ng mga bid para sa mga susunod na kontrata na orihinal na nakatakda sa Hulyo 28 no agaw na Martes, July 28. At sayang taon ay ipinagliliban. Sa July 20 ay pinagliliban sa July 28. Singa ingkumtangda, aliwan July 20, papakabat siya na DPWH at saray interesado tan ilaluan ya may participate at satay bidding no July 20 pangilukas at sararatan niya bid at ingkumtang no July 28 say contract ID 26A0023 ngaran na kontrata pangipaalagay na satay o panggawa na satay bypass tan diversion roads Pangasinan Sambales Road paunla at Judge de Venecia Highway Boulevard Extension Road at Barangay Poblacion Oeste yaanggad Barangay Kalmay Section dia ada syudad tayo na Dagupan sa contract ID wala may section STA is positive 902 o 0.059 aya lagi may taytay ya panggawatan tan amay karsada tanuneng nyo sumpala ramay gawan na karsada malapud ja barangay Kalmay wala lay anduko-duko ya sumpaltan nyo umpaway diman bimaloy ditan barangay Biyok umpawaitan baay linggayon niya diri-diritso baloy na mga tarim ya umpaway ditan Sambales. Okay, another contract pagpapatayo, pagpapabuti ng mga access road na patungo sa mga idiniklarang destinasyong panturismo. Tourism Road, aliwan Terrorism Road. Tourism Road Infrastructure Program o dino trip. Baka mataas ang trip ninyo rito o kaya bad trip? Nanang tandaan Bokaw Amonton Access o Amontok Access Road patungo sa Tanggadan Falls, Barangay Bukaw, San Gabriel, La Union. Araraya, so proyekto at ato'y gagimiran lukasan dala kuno itay bid no Hulyo 28. Kanyan araramay kontraktor ditan. Antayo, wala alulot, walay pananisya na saray Maracle Iran na contractors
ya si kamut kwanda tawala re katungtung kukaroman pigara rata niya contractors hika atan kilabatan kwanda may singa tapyan kwan mut pero sumpahalatan wala lay tungtungan o gabay ton ni baga aluto lamay bidding arig lamay bidding untang kasi so gabay tan na punto ya papawa yun irara may kontraktor siya akapituyawan tayo. Wala ratay tatawagan da ya letter of intent. Letter of intent. Amay letter of intent ya sika at mibid at sararata niya projects no pigara so ibid mo at sama niya project sa kwanda wala lay nan tutungtong at satan. Aliwala bat ya letter of intent. LOI, aliwan letter of intent, say nagagawad tan amay letter of inter. Letter of inter. Kaararatay watan iran opisyalis kwanta wala lay pay board. Kontraktor dararatan, wala lay katungtung da. Ya si katutan so irito da departamento ng puro walang hiya. Ay, anto. DPWH, Department of Public Works and Highways, manaya. Alawan departamento ng puro walang iya. Kasi, tayo lang nagagawa at sararatan niya bitlaran ng kakabalag ya pundo ay labat lay flood control projects yan agawa. Diba? Ababoy at ate gagawira sa kwarta. Aya anggad natan, agdagabay ya imbestigaan, nusupay na imbulbud satan. Aya kabyangan na sarate opisyalis na departamento ng puro walang hiya. DPWH. Aramay, nai-involve dita na. Araraman so, watan iran walay favored contractors da. Ya, hanggano wala tay gagamtan mo, ya mibid at sararatan niya projects. Mangiter ka na sa may letter of intent. No angga po may letter of inter. Agmuna ala. So project. Kanyan asumpalay tungtungan. Sa ikwanda, singa si contractor A, contractor B, tan si contractor C, nantutungtung lararatan. Si contractor C, ibagato, no pigare amount may bid to. May sakay si contractor B, at either patagayan to or palaksabon to. Pero si contractor A, wamala, imay talagan na exact ya nayarin iterto ya bid to, ya aya at favored la at sarara may katungtung damot lamlamang at DPWH tang katungtung da ya kabyangan na sa may public official. Nayarin na sa katungtung dantan no supararata na tatiga gimira ya kusiniro ya managluto na saratay proyekto kanyan na sa ikwanda alutulatan rig bidding latan wala lay tungtungan kawalan ni may analod bidding at iatras de kontrata iatras da lautla no sa ikwanto may sakay opisyal at akinoy si Kapi Akala, takatungtung kulay ay, tawagan tunatan, may wala, gawam sa remedyo, katungtung yung may sakaya, analod da bidding. Wala lay agawatan na tato'y gagimira, ya, nakal, susakay, opisyal, at agay opisyal, ay agawatan ada Department of Health. Ay mismo, ay Region 1 Medical Center. No natandaan nyo, si Secretary Una na Department of Health nan impabid itan so R1MC I think may outpatient department. Walay analon na kontratista at satan. Pero agdain niya ward at sa may kontraktor. Sa nanoy, so ang i-awardan dan na kontratista. May memory serves me right, tatatoy gagimira, pero talagang agawatan. Anto agawa, hindi manda na kontraktor si Sekretary Una. Nakal si Sekretary Una na Department of Health.
Anyan aya, ano wala untan iran nagagawa, nantutungtung lararata na tate gagimira. Apan meeting of the minds, tan wala so delivery na samay goods and services say kontrata perfected latan. Kanyan duman-duma, ano mga iter ka na samay letter of inter. Letter of inter. Early in the morning. Aliwan letter of intent. The satay invitation to bid. Ano say aron mo ya kinditan? Wala mo't iraramay irigalo dad sika. San animot ya klasin kinman. Invitation to bed. Invitation to bed. Aliwa mo siya invitation to bid. Lalayo. Dakilta niya nagagaw-gawa. Si Katutan. Wala mo't iraramay asumpalay projects. Wala mo't may katungtong may contractor. Somewhere ditan at mangaldan amo sa asumpal tulan na project. At aga pirmaan kwanda. Agda pirmaan imay permit. Tapi ano na i-turn over mila. Kinonsulta to may sa kaya kontraktor nanti gawo ito. Sikamat kwanto. May numay latan. Dapot no walay pantutungtungan yun marakop. Kwanto dapot no walay pantutungtungan yun marakop. Pirmaan dati permit mo at naiyaward mo late projects mo ang kala na abala. Pero no asay kung samay kung anaw kamot amo kung samay kontraktor. Tuti anaw kanto singa agtuanta. Anawut kung midsi ka to. Ay siyempre no anawut ka mo niya talaga. Ang gano awi-awi to lamay katungtung mo ya awi-awi to lay pressure cooker at agmuni na basa. Ang kapit tintay bulpin at satan. Ang kapit tinta na bulpin. Kula bilaan niraramay kina kontraktor tapiano agmut irana deral ditan ad DPWH. Good morning, kinan former Administrator Bibincio Balyo na Kalasyaw. Malikot ya akapanengnengan kami, malikot ka kami akapanengnengan na karuman, kumustaan. Likewise, kinan Engineer Ben Datwin Nakalasyaw. Okay, walay forward na public service sikat tayo. Water Service Advisory. Low to no water pressure no July 21. Nata niya agaw. At oras na alas 9 kabwasan niya angga at alas 5 na ngarem. Nata niya agaw. Makapoy o dino angga po. Danom. Jad Bunuan Bukig, Bunuan Geset, downtown area, Lukaw, including island na barangays. Sa rason, referendara may transmission line niya Manlilik, ditan ada Maligaya Street, Jad Bunuan Geset. Kanyan araraya so consumer na water district. Pamana Water, Dagupan City. Nayarin ang gapo o makapoy suturo na danom, presyo na danom.
Ditan ada Bunuan na Bukig, Bunuan Gusut, downtown area. Lukaw, including island barangays, Lapulantid, Panripirda, nasamay transmission line niya Manlilik, ditan ad Maligaya Street, Bunuan Gusut. Malapod alas 9 na kapuasan, yanggad alas 5 na ngaram ad Sayan Agaw. Good morning, Mat. Ad kinan Pastor Jerry Balisteros ditan ad Maligaya Bunuan Gusut. Naway maligaya po ang inyong araw sa ngayon. minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Wajanire pakabat manlalapod saray manangan tabay. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Magandang umaga mga kapaborito. 7:30 na. Time check is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Bali
Balitan Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rose Salina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Early in the morning. Tuloy sa programan Early in the Morning. Kayo ba yun siya? So amigo yo, your one and only say kabusol na Sare Balasubas. Matatakod gobyerno tanjad sa syudad. Inaro balat na saray nalalamos tan mananisya ed katwaan. Nabuwas manaya. Nabuwas, tingbatan tayo may agawa ng karuman ditan at flag ceremony. Flag ceremony at balay na bimaloy. Ya kapasnukla. Si Mayor Pit Merera at saray kabyangan na sangguniang bayan. Under the leadership of Vice Mayor Edgar Maminta. Sangguniang bayan so bibilang ko Siyempre, si Vice Mayor, si Katoy Kinditan. Ama na sangguniang bayan. Nababasak sa may mensahe ng Mayor Pit Merera at singa obstructionist. O anti-progress iray pigaran miyembro na sangguniang bayan. So, antiga ba ito ni Bagaya, Vice? Honeymoon is over? The honeymoon is over? Nabali-bali ulupan nyo ng Mayor Pit. Si kayo lagi yadwa makapantatalusan. Makapantatalusan kayo. Pero aray umbaloy antada no anto may meeting of the minds yun dwa ay nakaukulan na ipaliwawayutan saray constituensyo ta marandanat iramay ibabaga na Mayor Pit Merera na buwas ay dan tayutan niya katoy simbatun tayutan niya issue iter ko'y pangkanawnawa saray kabyangan na opisyal siya
nayarin si Carazo natatalapos na sa tanya isyo. Hey, good morning. Kinan na kagawad Ray Calderon na barangay Pantal ne watan lalamat kanto-kanto. So, perennial problem, di ba? Ang gamanuntan talagang aaksyonan tutang. Gagawin tunda talaga trabaho tumot. Ay naayos iraratay problema at basura. Agyumot kasi iluwat suloy, di ba? At ay ibabagan na segregation. May ihiwalay mo ang nabubulok, hindi nabubulok at mga residual. Jalabat kumunod abong latan, gagawon dalatan at abong, discipline labat na ni. Tapi ano da isut labat laso umbantat paway karkarsada. Gapumot agyo iluwat. Ano sanyo sirena, ano sanyo tanya trabaho. Ano sanyo manaanos kami mat nasisingop iraratay banget tan mabambandayan ng nagkarkarsada pero natalusan mitan. At bukor mo lanti. So, wadtanay, manggagaway remedyo, kasi katumot lantitan, so, committee, bubumbunan mo, di ba? Lautlan, no, nambag down, iraratay garbage truck, ay balag lamot siya problematan. Good morning, Matt, kinan na kabsat, Pedrito Santiago, kabsat Pedring. Okay, si Milin Alvaro, palulugay to'y inararoton intoy Wakson. Aray kabyangan ko noon na Yupang Batch 1978 ay lulugay kayo ng Vilma Munar tan happy 18th birthday at kinan Sheila Paas ditan at poblasyon na Wistig. Greetings. Malalapod kinan Jolens Antipolo. Si Roger Bronyosa, si kanto, pero puro bidding, agbalat na susumpal tay munisipyo at Dagupan. Si gabay mo ni Bagasirin, ayay City Hall Building. Atay City Hall Building, abayag latan, 7 years latan. Agni asumpaltan ang kadsarayang kaplusan. Aramay arum iraya ingaga po na proyekto. Asumsumpal laratan. Siguro jad loob na sakitaon o 2 taon asumpal laratan. Pero ayay City Hall, kuanan Roger Brunyosa, agla na sumpal-sumpal. Ayang mula pang Kalawantan. Balbalag ya Aysor itan at the heart of the city. Agwantan o City Hulitan o Muski na o antutan supanggawan dalasatan o sang kabalga niya laundry shop ta wamalabalara na kabalaybay sukawos na sararaman suwantra trabaho dan Aysor agdamot latan siguro galawan pulan nyo latan ang gawaan tilan na singa ubong na astik. Agdatan na binisitag, binisita ng Secretary Vince Dizon. Sa maong ni tulungan nyo la ya mananap na sararamay project na lim ya aga-asumpal o kaya aratan at substandard tapiano ipustutan ta i-vlog to FB to mananap na araramay puro pantutul lim administration. Tulungan tila at satan awa. Agyula papansinan iraratay watan iran na proyekto nagla nasunsumpal o agla agawa.
Kasi nga samay lying in na clinic, tilaan labat-latan, lying. Diba? Di no, titawag dat samay project daad satan aliwan lying in. Anyan ararata niya reaksyon siyo, nagdalatan na pansinin. Sa igaway wala, mananap kayo na sararatay drainage adural, rati kalsadan adural, tasan nyo kinisika tapiano i-post da, i-video da raratan. Kasi nga satay, Amado, Karunan, Amado Road, supay wala may impose da dyan manaya. Kaya piayos yulatan ko no, baka na-overlook yun ng nangyupaman. So, Amado Karunan Road. Kaya dilapidated latan. Bali-balitan, i-video yo. Wamang kayo, kaiba yung engineer. Kaya ka-video kayo na unya-unya, di ginawa na, no, supay nang gagawalad na Punsyo Pilate. Tulungan nyo la, pananap na saya pandural. Tantulungan nyo mutla para sararatay political aggrandizement to. Ay, singasama ay kawat na saray medalya. Inyan da niraratan niya singa pangidayo da sarili da, tamanaya ang gapumutsin tulong da. Sa ikwanan Nora Llamas, tanong ko lang po Kuya Orly, kung totoo po yung balita sa Facebook tungkol sa 2,000 uplift sa mga SSS pensioner na direkta na daw sa mga SSS pensioner sa kanilang account. Mayroon tayong napapakinggan ganyan, kasama na po yung mga ayuda sa mga purpose, kung ano-ano pang mga klaseng tulong dyan na ibibigay ng gobyerno. I understand na mga 35 to 40 or ilang milyon yun. Sinasabi nila sa press releases. Tingnan natin kung talagang mai-implementa yan, Nora Llamas. Pero kung na-implementa man yan, mayroon na silang listahan dyan, dikahon na yan. Dikahon na. Yung mga, alam mo na, mga tao rin lang nila ang makikinabang dyan. Hindi talaga napipili yung tama na beneficiary. Sa mga PhilHealth, o ano tawag niya, purpose, tupad, ano pa, AX, senior citizen, ano yan, mga single parent, single mother, single without sidecar, o raratan. Selective. Kaya wag mo nang hanapin kung wala kang pa. Ako nga, ilang beses ako in-interview dyan. Ang dami-daming mga pinapirma sa akin. May isip papirma na siya. Kaya babae question and answer. Nilirad sa raratay untan iraya para da benepisyo na senior citizen. 6 taon lang ganatan hangga po ni akinabangan ko. Retired team la, trabaho tayo, di ba? Na-retired tila. Gagawin ko dyan programa tapiano killing time. Tanggapin na gagawin ko malalamang dabong sa retired ken. O di at least walay pan-exercise ang kuya programa na ipasabi iray issues ada si kayo tayo latan, wala ray agyo na ringel at arom. Kasi nga nagagawa natin at mainstream media. Wala laran akatutok at social media. May ilalo anday ay balita at mainstream media. Aga na ibabalita. Kanyan na umbabanat si former Press Secretary Rigorberto Tiglao.
yung hindi nyo naririnig sa mainstream media ay maririnig nyo, mababasa nyo sa akin kanto at maririnig nyo rin dito sa paboritong istasyon DWGE 88.1 kaibayo. So amigo yo Orly Navarro, programan pakaasulan na aral aliwang pandural, pakala na inspirasyon aliwang konsumisyon tan alta presyon. Good morning at kinan Cecil Morante, Miriam Bulataw, Napoleon nating lahat, Napoleon ko, si Ate Chaditan Eda Palapad Sampabian, Marilyn Almasan na Villamil, at least nalmumuak ada saya na programa Marlene o Marilyn. Si Dong Tulyao ditan Karanglaan. Si Ima Alipio ditan Basing Bimaloy. Nanggel mo Ima, Madam Ima, may mensahe karuman yan Mayor Pitt. Si Christy Cantago and likewise anong nang kumot manaya Engineer Felix Kakang Siapno karuman. Good morning mat at kinan Ivy Tansi Lia, Maestro Carlito Bandung, Jad Irap na Bilay at Pangkatloon Tula imay saluyot. Almusal sa Ogto Lu Yadlabi Wamala Inawa yaon sa Bintampulatan. Jojo Bauzon, JR Mamaril, Maxi Soles, JJ Gamboa, Len Coronel, si Melin Albaro, Pat Montuya, Jema Sibayan na Busto Renato Hubillanos, Robert Aguado Niknok Tolentino, at kay Donald Estrada. Sa ikwanan Agustin Perez, salamat at saratay balitayo tan advice yo idol. Nagagawa jad bali tayon na dagupan. Watching and listening always to your program. Thank you for your prayers. Yung Regidor na Intramuros City of Dagupan, si DWC Joyce Enterprises Danny Caras, Peter Agustin, amigo Dr. Irenio Velasquez, tan si Wilma Cabico, JR Mamaril, Madam Dina Pereira, Jackson Lapos, Ma'am Jinky Alagadan, Servando Palma, Cristina Ocampo, Master Sarlo, tan si Buds Bidal. Siyempre si Paul, si Bon Bidal, tan si Jackie Ditan at Kumida, Bunuan na Gaset, tan si Sophia Mamaril Matchas, and likewise kenan Doktora Mela de Vera Carino. Salamat ada sararamay reading class ya itermun panangarod sare avid listeners tayo. Si Boss Roland Chowa, ada saratay Baston, wheelchair, Engineer Oji Cornela Ventinilla, likewise Baston, wheelchair, Sansare Walker. Ya iter tayo ada saratay watan iran kalamor ya di na po ay ambulat iya sakit. Si Elsie, tan si Mando Segundo and Butch Verona, amay Ayusip Road, jad bunuan Bukig Idol, amigmiglan maong, nabanggala sululuganan, mangkalawak, abayaglatan,
Aliwan ayusip la amoy tawag na sa atan aliwalan ayusip rod Mariusip. Tanulugang ka at talagan agi Mariusip o Abuisit Road duaralatan Abuisit Road o Mariusip Road o aman i-video yo ito yo i-forward yun si Kara tapi ano nanangnang da at para da pagkintan ano siya pa'y nang kontrata sa atan sa irap to baka tuudal lamang. Lawrence Palma, si Ramil Velasquez dan si Marita Milicio. Si Jane Magsano. Kalaran na nyo lang sa programan Likna ay balay ng RJ Jimenez. Good morning, Matt. Ada Kenan Delpin na Kalma, Architect June Gutierrez, si Madam Ritz Barroso, Joey Mendoza Daroy, Lani Bautista Paragas, Attorney Remark Rabanzo, Attorney Alex Norman Lumboy, Attorney Danny Fernandez dan si Attorney Mike. Good morning. Attorney Mike Datario. Manong Ben Jubillanos dan si John Ray Bautista. Nga pulay malalim yung oras na sayan na programa tayo. O ila kumonya ni pasabi milamot ire manunan niran impormasyon na balita. Yan pag yun na pinawiran na pinabangan. Kantabay ko technical side si Jael Franz Kayabyab. Say amigo yo, your one and only in the morning sumangititilak na pisasalamat. Lawas suporta yo dan pantitiwala yo. Diyos tiyag ngina po, tandaan sa amigo yo, makinis ang ulo, malinis ang isyo, hindi malisyuso. Your one and only Navarro. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung... Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so #1 pop music.